Moabi Litheko o hlalositswe e ne e le lenyeloi. Litheko o hlokaetse kgwedi e fetileng ka mora ho kula nako e kgutshwanyane. Tshebeletso ya lepato la hae e ne e tshwaretswe Thaba Nchu moo a hlahetseng teng. Setopo sa hae se ile sa tjheswa maobane bakeng sa ho bolokwa e le molora. E le motho o rategang, motho o agang legae, e le motho o batlang go motho o phela boitumetse. La go founela wa motla le ka lentswe la gagwe mana go bitsa the beam a letsogile. He was that kind of person. Ona na le talente ka reng ene ke motho motonna mo gonna bona. Ana le botlhale bo ile go nna ntse ke le motonna nyana mo ge. A ke na bo. Ke motho na rata batho. Ana le tirisano mmogo. Litheko o hlalositswe e ne ile motho ya neng a na le lerato le phophomang la dipuo tsa merabe e fapaneng. O sena se rata thata ne le cricket. Ke ka mo e leng gore ona a ema ka cricket, he stuck to cricket, and yana a very good teacher. Rona ba bantsi ne re sa itse sepe ka cricket, mme o re tsere jaaka bareetsi ba gagwe a re ruta cricket from A up to Z. Litheko o ne a hlonolofaditswe ka mme wa hae, moina wa hae, dikgaitsedi tse pedi, moradi, mora mmogo le setloholo. Thabo Katsande, SABC News, Thaba Nchu.